sungkini hanya halajak jompono korea wo tui ma khana norok sungam te kuthuk sungni tabuk shooting khlainya ni nai tonglayo tabuk sanskrit sai khana nai sajdi tamala ha प्रणमः दुर्गा पूजा उत्सवः कार्यक्रमः अस्ति अत्र अत्रापि अहं शुभारम्भ कक्षामि अहं सुप्रभातम् अहं चम्पानगरहस्यम् अस्ति एवं दृश्यम् अहं ti tabu ko jaka makeup khai tonglayo jotono makeup ni bagi nai singlajak sini makeup khanya le khorok saba janglai nai thang janglai sinai noi ma khana joton janglai sinai jeng tabuk bi briso tini bo sini makeup khlainya bo pokjok jau khatai sa haja hai uwa sale main si tini ngakal tam jani khlainya ni o kitchen problem taka omen dance khaiman le ang kha makeup albaja ma hang ka khaian de ka ting ting kenzo ma kin tam thanam sungsare hai jam to first hanam sing but an me ani sime bkha dukho toi to kamano horo ngeta tini bo thunan ni kisale ri thaka thuna bu samani de ba ni actress yang ngo sukotama Oke, jotono. Pai bekya. botam auto semua use case kan angkanya mana kalau coba enggak nunjuk kan paling kita sama bazar tunggu apa kata bazar apa kan nusa main Nukut makana sini homor banyo chief packet kanjak semar aja hai sih tung sak lai mani tabuk sekemarang tomaja tama pora khani deo ke tam buano dagar gelak da apunar ukulogo just an hanyo sabuk khaima ke tong satung tu lai mani belai ke no jaga wa tamu brahma jak dor nui mangkana belai no satung gas ke hiteng kha tini na mane ne ukulo pas pade
Ha? Tei oste suwaisa khamka mana sokjaka ani khnau bio haibana taisa hanyo haibana taisa hanyo he borok slamir pijauka hedeba mo waisa khamtha hedeba dukuna ble kana amon te tam sanam sung sagade je khamnai bo pap nangai khabrinai besek sin tibrasan bagai ego watching identity abon ta kamin skin identity no common in like so obviously amo chini culture ni against je khainai obviously ni bo min bagai খুব sayang na cha abo sung niji buji lanya nango eta khaino tai preserve khain nang na ye abo sini actress ni hoche bin kok share khlai mane so norok mai baji up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah.